itawe si kura-kuran na ulu isapui ia si lebai pala pulime jadi ya ko Imam Mali masempat jajem ajene iya na se ko si aga lebak na pala lima si kotor lebak na ulu perlu disapu iya na de na si lebak pala lima de nasa nasaba nasa pala lima ipaki masapu jadi talundupan itu angka ya isapui manang nasaba ulu mancaji perlu angka wewe ya sapu mocik demi angkato makada pala lima jadi Imam Mali na makada ya na Imam Al-Syafi'i na makada cedek na Imam Abu Hanifah makada yang mana ini manipulawi kaya kata puji ya kau deto tak boleh ke sapu imanan ni sinna surah salakun ka hadiri italun ito jadi isapui rupai ibisai rupai ibisai limegang kasiku isapui ulue ya sepun ngiri ulue maka apa nama kali Allah Ta'ala yana wa arjulaku kalaleladai apa ia kuma bicara ala itawe betul na parewa kharamatika bahasa Arab kaidah Arab atau bahasa Arab yarula palangi na ditangi wau engkawa yarula palangi mundin na wawe oki madap yo ya sidepe wau yolo na wawe banu rimacho dia kumakadai pun Allah Ta'ala pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa biruusikum ya Allah nakada wa engkara baunar jikin runi ma bersih agani arjula napa ma bersih ya ruusi yang kana tu pandi tu makada wa arjulikum napa ci wa arjulikum apa makawi nasa ruusikum jadi yako oki ipacu wa arjulikum ipacu yoki ruusikum makadai betul na sapu itu ajimu jadi isapu itu mi ajewe iya nalai bukti nasang mapale kutupake khuf mape kutupake sipu aje mape kutupake khuf nakada isapu mi tanranna isapu itu mi yan Ronald dalil nakada ikutuma jeni isapu itu mi ajewe jadi bisai ikatutu pandrita makada de ia tu aku rangi na paturu pung Allah Ta'ala dia na siya bilang abiasangi biasa katawi makada masusu aja makada mita mak bisa kain ni mak bisa ya to dia nang kada masa tu aja jadi na iya susunan na tu kurangi dia na lepak poleri ada istiadat na kebudayaan yang berlaku pada manusia itu jadi makada mita mak bisa aja ina kalalengnya tu nari kumajin ni kumulong sapi mi ajin jadi dia nak kurmacu nasang na pacu kiolona dari makona na baca wa arjulakum ilal ka'baini jadi kumada baca maka wa arjulakum ilal ka'baini bisa itu ajimu gang kacing nah jadi saya suruh salakum kahadiri ukun ni rumun raja yang kata tu dua palulong betul namo dai pagabumpu engka mamatu pumpu apa maka je dari itu kung kata wacapur aja majaman sapa ni kaleleng inalon apa gurungi na sapa dui apa tesa engka masih amatu patumpu tarika sapi mi aje wede na bisa damu anu biasa purina betau ya tu tania anu biasa sebab make kata maku kumumpu di sana sini yan hadir na palaw ni mala anu kaleleng na yan na populer ka na sapadwi yan tayo tanigiri apa o naroon na po pong alatalo kay kurangi ibisay rupay ibisay limegang kasiku isapuy wiluwe ibisay wejewe ang kaci-kaci makadai siyan rigurut tutupan rite de kanawat dingi pasisile-sile tumak bisa aja jolo napai 10 napa itu maka dai anda guru tutupan dita iya rawawe narekoki bicara na hawe tanya li tartibi li taqibi
jajan ketupan di sama keraba dia beriga pokoknya apa perlu pokok ketupan jin ni kiki yolo dia kumelin ya kumel mak bisa lima bisa kaji yolo napa mak julu mata li rumah ya kumel ku mak julu mata yolo napa bisa lima menapa 10 menapa mak kumani jadi betul angka tupan rita dia na puitangi matarte dia buat di sele-sele adanna ji maka dato si sisa muasak gena susu bawa pung Allah Ta'ala makor binding ini na tarulu wading mimatoi tarulu ye jadi makur susun na kurangi tantu dena mungkin bajana rekui papari susun na kurangi iya na tu pandita makada napat tambe ini makada materte tertib harus tertib iya na tu pak gena na gena 5 rukun na jene mas kaya tarte kita isang ito pandrita man ito tanya aku kurang tanga betul na palulungan na malahang sebab angka na din agsan na jine angka to pandrita makare pacing lahiran mi tanya pacing agsan pacing maknabiya gangkan na angka to pandrita makare din na waji niya pada nan regruta Bu Hanifah jadi makare regruta Bu Hanifah apa meji turu ko na jine itu yang dikuta Bu Hanifah maka dia pamir kuna jine ya tu me tu napoi pung Allah Ta'ala kurang itu maka dia yang dikuta sisa mata meli mata rete maka dia yang dikuta mata syafi mata me enna niya apa ya jine mata me engkau hubungan nasi bawa ibadah ada pengulut mata syafi ya ko ibaca diskusinna alena di gurutai mata syafi si bawa Abu Yusuf anak guruna di gurutai Imam Abu Hanifah di perkara masalah na jinni maka de angkaga unsur ibadana si bawa dia naga unsur ibadana yerwewi pakewi mak jinni si bawa di angkaga unsur tahassus na yarga khususiana ajani tibati lampi magian kelampi mahko diskusi soal jawab ipalawan naro iparkeraan naro gangkan na sila surasal kung kahadir iya ti di malabangi nasaba umun na di ukami riulo makadaki Syafi'iyya gangkan na iya marisang kuturi di mana makada iya na ipaguro na majid masikola rukun na jini makada manang ihaan nang to iya ku XD makada manang ihaan nang sila surasal kung kahadir iya na nariko iya na isi puasa jini betul na wudu nariko ang kajini na si di tau nariko ang kajini na si di tau ipalalo ni mas sempajang ipalalo ni makatan ni Quran betul na ipalalo ni wadin ni makatan ni Quran wadin ni mangaji wadin ni maga wadin ni mas sempajang dan sebagainya nasabak mapacin ni poleri hadis bicu ya sana sini na saya isalasku ke hadiri maka dekat dendri ang katuyasan hadis sebato itu si hadis sebato agaru nak kada junukeng haid agaru haid yero hadis yero